esitie mama ncha watie for no awe form ATM Henra Sawusha Ebra your boy first half no on say akosi apia coach kosi apia my former Blaster coach my ESCO member enti eba say on say your boy first half bia oko players no into energy so be ko players no any players na kwa wakasa o mama no kwa na anko enti ebra ba second half na mbobo na akasakasa ni si Nsoatreman players ni Kotoko players ni ntem no ena former MP bafu awua eye na dwen se o fra kwasi apia ana Kotoko supporters na won se o mo mpene ema kwasi apia ko because o ko team no first half o mo so ma no ko enti esa ko ya kasakasa bebrebe ani e pata enti o na dwen se o ba kwasi apia enti oba no pushi ayi MP ni pushi Pooley to pushi Pooley no ana ese de akasakasa saba enti de be ya ne se o mbe pata enti oba tena se no na Pooley ebu nkotodwe pa ne cha enti ya started se ka afuna ya ebo no de wi ana pressure ni de wi ana heat no esitie no enti Pooley na dwen se obekọ akotwa team no osunwan ni eduru wa ni afa no enti opies okona no gate no VIP gate na no wono na se wo agada omo ejina wono na se omo wo Pooley enti yet wono mu dimirika ba se omo wo Pooley sekan na MP ni ti yachi sabi obia we are former MP a wo team na ne Kotoko obo no wati se ya supporters bi sekan mo dem atie for mo me anjaje di ahun keka no se nka wo ye kana minim se nka wo se nko nke bia nko de ahun popo ebedi achi se e yare de na asi wotna asi ti edimirika na Dr. Ike betu ne pick up no ni edidi ambulance nechi ti se ebedu ya omuyi Pooley di ne rua yin na oxygen jeans ni so on se Dr. Ike doctor na je se ora na se Pooley wo ne nye easy Pooley ye obia be bia ne na eko Tamale Côte d'Ivoire be bia ko team ni be ko bia oni Pooley na eko ebra wura moche ho a ohun se unia wadamfo bi bia da ho no franka enema be na eko so team in fact enye so wujina na meka man fali easy se uko wuni ni pan na eko alive now within 1 hour to 2 hours time no now nipa ni funu no na wuno nanya easy man hospital woni mti me bam no wampa no so na mkasa awrate chenno se wunya ne lazos anu odi 3 days dia awrate ne yerenyem okuta manti awrate chenno eti de wi ana mi si sunu de wi a me bam no na me ye no na doctors ni fi se ne yere ne me ano musom na msi debi o yemi nua be ma baby a na eko nenya easy na nti eno aye franka ono adese dwumadie no oni Pooley ana babia omoko oni Pooley ana na ewo ho no ma issue no esi enti eno ye we a vivid report ana adese franka ede am babia Kotoko be ko bia franka and so edi enti no aha Opemsuo 104.7 yeguso yebema more nti keep following Opemsuo radio Opemsuo TV babia ye wo more edemamo yakram